رادیوی دنگی گل دنگی توی هواتیا جنابندان و چهار رادیوی دنگه گلدن باشگودارن هیجا ایرو 20 ترم 2024 شمیل بروکسل ساعت 13 لامده 14 امن چند نوا روزه ده پیشکش بکندم دم آزادی رهبر پویا HPG 5 دایر کراتن جزا کرن دو چپر و موبسی کاته امها کرن Navendar Agandunu Çepemeliya HPG tekilleri çalarken geri layiyeleri dair keriye agahi eknudan lige veri metine ule herama şehit delil arun java izape gerilayan gelek çalake kirin ev çalakü encamen van ruhane leherama geveri havde tirmeye se kameren mobeseyen arteşa tırkada gerker laqaden gunden civiyan şergulata u seguza bicih giribun jali gerila ve hatın tespit kirun imha kirin leherama metinaye nozde yitirmeye gerilen netice dagirkeren laqada berxvedana ya der gele çalake kirin dert çeperen dagirkeren hat xıstin u du çeper imhabun dagirkeren hevdan müdahale bikin avaya ke hevveq bun hedefa gerila dert du çeperin din jihate xıstin lever bigişti du çeper hatın imha kirin çar dagirker hatın ceza kirin leherama şehit delil aroja ve izapi havde yitirmeye bir taktika sekvaniye kameraya ke mobese laqada berxvedane ya gire cudi hate imha kirin هجده ترمجی داگر کران خواستن کامریا موبایل یا گری جودی امها کرن بوگهرینن لی گریلا به تاکتیکا سکوانی ل داگر کران خصو داگر کرک هاتی جزا کرن ev çalaki jali gerlayn ejaz tari ve hatiyara dar xıstan nozde tırmeci der bir dagir kerenle qada berxvedana ya giri bahar hati xıstan da encama çalaki tevger avan hatravastandır HPG'de devamada xuyaniye xada deser erişen dagir keriya tırjı agahidan hecde tırmeyi tünelen şer engiri FM du caran bi taqameniye qada xekiri hatiye bomba baran kirin vekiden hecde u nozde tırmeyi qaden lolan kolit u şehit şerif en herema xakur ke qaden aftehle deşta kafya spindare kani guze girgaşe u müja yen herema gare girin amediye u bahar en rojava izape 25 caran bu balafır en şerhatiye bomba baran kirin biste tirmeye jil qalda berxwedan ya giri bahar be helikopteran erişi pekatiya HPG nasname SGL'yen şehit eşkerekir ugut be ısrar xwestek u irade xoya xurt al ser xeta fedayitiye bun militanen apoy yelminak Navenda ragandın u çepemeniye ya HPG be daxkeniye ki şahadeta se gerilayan ragand HPG tekildari şahadeta gerilan u hadbeje Hevreyin mezarin dilgeş u sidar leheri ma şehit delila rojava izape deşeri redici dagirkerande birola peşengi rabun به برخودان و تکوشین اخواه بون خلکین هری بنرخین برخودان دستانی او نونرین روح برخودان یه پکک و پاشکی بون لهر قادالی به سکنا میلیتانی و زلالی اخواه دی ایدولوژی آبوی ده جهفرین خواه بون میناک لدیجی داگرکرین کردستان حتی هناسای اخواه داوی جان بخشان شر کرن و ده دیروکین جدا ده شهید بون امسوز دادن که تکوشین آزادی یا هفرین خواه بسر بخن دسری ده مالبات نوان این هجا امجه تواهی ولاد پاریزین کردستان را سرساقیت خوازن ناسنامه شهیدان وحانه دلال غزال عقل به ناسناو زارین آرام ناو دایک زینب ناو باو ایدریس لشر نخش دایک بویه و سسی گلانا 2024 ده لزاپ شهید بو حمزه محمد ساقیر به ناسناو دلگش ادنان ناو دایک سارا ناو باو محمد لدیره زورج دایک بویه و 25 هزیران 2024 لزاپ شهید بو متین داغچه بناسناف سیدار سرهد ناو دایک آینور ناو باف احمد لآگر یج دایک بویه و 4 تیر ماه 2024 لزاپ شهید بو هپگه ده داخیانی خود به برفرهی وها قالا هرسه شهیدان کرد شهید زارین آرام لوار اگیدان لجزیره بوتان دناو مالباتک ولات پارز دج دایک بو ده دما برخودان خواره و بریه ده جبانگا فرماندار شهید دلال آمد به باندور بو ویجی به سر بلندی دا سر شوپاوانا گیدان
چکا آپ خوی شهید فرماندار حمید آکل بناسناو کریم کاتو را کر. ناو برازی خو آرام سال 2015 لجزیره شهید بو هلگرد. لکیلکا فرماندار مزن برخودان خوریوبری شهید زریان دنیز آمد تبلی خباتان بو. دشر لشر رقیده با خودی کده که مزن. پاشه لخاد جدای تکوشین گریلاتی کرد. به پرورده و تجربه گرتی بو میلیتانه که یه جاستار و پاشکه. تبلی خباتن هزین تایبت بو. ده برخودان عذاب آواشین و متینا ده برولا خویا پیشنگ را بو. هم تبلی شهر تونیلان و هم جی اپراسیونین شورشگری بو. به تایبتی ده هرما شهید دلیل آروژاوای زاپه دربه این گران لدجمندان. شهید دلگش اتنان جی دناوا مالباتا که عرب ده لدیر زور اجدایک بو. هر تم دناوا لگرینه ده بو. برخودان و تکوشینا هیزن آزادی روژافا یالتشی دایشه جنیز و شوپاندن. به تایبت پشتی رزگار کرنا شداد و دیر زوره فلسفه آپوی ناس کرد. بریارا تبلی بونا ناوا رفین تکوشینه دا. وکا شورشگری عرب خواست لچه این کردستان تیب کشه. به هیجان و جوشه که مزن تبلی جیانا گریلا بو. دناوا رفین گریلا ده پر چالاک بو. در باسی هرما شهید دلیل بو و تبلی تیمین به تفگر گریلا بو. و کنونر خط انترناسیونال آپکه که دلسوز شورش آزادی بو. بشر و سکنا خواه حتی کلیا شهادت جی جوینا خواه آپویی تاویز ندا. شهید سیدار سرهد جی لنافچه آگری بازی ده دناوا مالباتا که ولات پاریز ده مزن بو. ده زاروکاتی خود راستی دجبن خرکر ناس کر. وک جوانه کی کرد جبو آزادی بریارا نوا رفین تکوشینه دا. در روزبونا ریبر آپو ده 4 نیسان لگلی داخل بر خواه داناو رفین گریلا. دگل خوابات انگرینگ ده جی کرد. بو گریلایی که هپگی یه پسپور. ویجی دا سرخط فدایان و بو اندامه که هزین تایبت. جی خواه ده برخودانا لهرما شهید دلیل روژافای زاپه ده گرد. لوی قاده لدارخستن و پیکانینا گلک چالاکی آنده پیشنگی کرد. اندام سپیتی بره یان پیر ریتلینگود پیوسته سپیتی داخویانه بده یان جیبچه امرالیه. یان پیر ریتلین دکتر او hukuknase Siyusriye kuzetleri 30 salandı komite Avrupa'ya peşigirtine işkenceye de vek pıspor xabiti. Redlin ku demeke dirêj serokê daireya tıbbeya girtîgehên Cenevre'ye kir di navbera salên 2009-2015 de jî di heman demê de bi xebatên xwe yên di nava Sipêtiyê de serokatiya Komîsyona Neteweyê ya pêşîgirtina îşkencê ya Swîsreyê jî kir. Yan Peter Redlin ku di nava Sipêtiyê de bi sedan girtîgehên cîhanê ku di serî de girtîgeha İmraliyê ya ku rêber Abdullah Öcalan tê de dîl tê girtin ziyaret kir pirtûkek bi navê rojnivîsên rêwîtiya bijîşkeke ku li girtîgehên Avrupayê çavdêriya tenduristiyê dikir jî nivîsandiye. Endamê Sipîtiyê berê Doktor Yan Pierre Restlin derbarê mijarê de axivî û diyar kir ku li gorî pîvanên Sipîtiyê têcdagirankirî nayê qebûl kirin. Ji İmraliyê bêhtirî çilmen agahî nayê girtin ev yek pirsgirêkeke cidî nîşan dide. Divê qet nebe Sipîtî derbarê serdana xwe ya dawî de nêrînên xwe parve bike û dewlet jî bersivek bide. Ez ê bi hempîşeyên xwe yên Sipîtiyê jî biaxivim. Divê derbarê serdana dawiyê de daxuyaniyeke bedayîn. Ev helwesta Tirkiyeyê de encamê de bin pêkirina xebatên Sipîtiyê ye. Restlin dest şakir ku astêkirina hevdîtina li gel parêzer û malbatê û qutkirina têkiliyê rewşeke ku nayê qebûlkirine û wiha doman. Ji bo ku agahiyek ji birêz Abdullah Öcalan neyê girtin dewleta Tirk her rêbazê diceribîne. Em nizanin ka rewşa tenduristiya birêz Abdullah Öcalan çawa ye. Têcdagirankir rê li ber pirsgirêkên tenduristiyê yên girantir vedike. Ev rewşeke bi fikar e. Redlin di dawiyê de anî ziman ku Sipîtî dikare ji bo rewşa rêber Abdullah Öcalan carekê din biçe serdana İmraliyê bike, ev jî dikare bibe çareseriyeke nû. Eger ez bixwe bûma min têcîd dikir ku rewşê carekê din bi çavên xwe bibînim. Giringek ku daxwaza weşandina raporê dawî bêkirin. Lêbelê ji xwe ev demeke derbas bûye û em rewşa hêyî nizanin. Ji bo serdanekên û çûyîna İmraliyê bûye lezgîn.
Zeynep Oduncu hevdîtina Birêber Abdullah Öcalan rewê bandorê li ser azadkirina gelan bike Parlamentoya Dem Partiya Zeynep Oduncu êrişên desthilata AKP MHP û li Êrihê girtina neh kesên ku sisê ji dayîkên Kurd in nirxan. Zeynep Oduncu diyar kir ku polîtikayên îmha û asîmîlasyona yênetî ji Kurdan li çar parçeyên Kurdistanê didomen. Yek jî armanca herî mezin avan polîtikayên êrişên li ser destkeftiyên Kurdan e. Desthilatariya faşîst li çar parçeyên Kurdistanê li hemberî destkeftiyên Kurdan şer îlan kiriye. Barzanî bûye hevkarê polîtikayên tirnekirine yên ku desthilatariya AKP MHP li ser Kurdan dimeşîne û ev yek ji bilî xıyaneta li gelê Kurd wêdêtirine tiştekê dine. Parlamenter Zeynep Oduncu anî ziman ku gelê Kurd bi dehan salin li hemberî vê ferasetê tê dikoşin bi dawîbûna feraseta rijandina xwîn, rondik, asîmîlasyon, red û înkarê re avakirina jiyaneke ku hemû gelên Tirkiyeyê bi hev re bijîn pêkane. Ji bo vê jî divê teşkîla li İmraliyê bi dawî bibe müzakereyên destpêkirin, polîtikayên şer bên bi dawî kirin. Hevdîtira li İmralî û bandora hevdîtinê wê azadiya hemû gelan misoger bike. Ji ber ku desthilatê AKP MHP vê bandorê dizane hewl dide di girankirina şer û mercên tecîtê rê li ber çareseriyê dikire. Bandora tecîtê li ser xweza, çand, huner û zimanê Kurdistanê bi eşkereyî dibînin. Nêzîkatiyên mejiyên dewleta Tirkiye li hemberî Kurdan bi taybetî jî li hemberî dayîkên Kurd ji dîrokê de didome. Her tim ji wijdana dayîkan, ji rehmeta dayîkan, ji aştiya dayîkan û ji têkoşîna dayîkan de tirsin. Ji ber vê yekê jî her tim êrişî dayîkên me yên Kurd dikirin. Di serdegirtina gundên li Êrihê de di nava wan de dayîk ji hebûn gelek kes bin çav kirin. Du dayîkên me yên nexweşiyên wan ên kronîk e û temenê wan di ser 6 salîne li ser îtiraza dozgeriya hatin girtin. Di destê wan de kisîkên dermanan wan şandin girtîgehê ev yek polîtikayê neçareseriyê û dijminatiya li Kurdan a AKP MHP radixe berçavan. Sûsê rêwiyên xeyalan li cihên li hatine qetilkirin tên bîranîn. Sûsê kesên ku di bîstê tirmiha 2015 de li navçeya Pirsûsa Rihayê de encama êrişa Daişê ya Komkujiyê de hatin qetilkirin tên bîranîn. Parlamenterên Partiya Wekî û Demokrasiyaya Gelan Dem Partî Dîlan Kund, Ayan, Ferit Şen, Yaşar, Cigirê Hevserokê Giştiyê Partiya Sosyalîsta Bindestan SP, Beycan Taşkıran, Hevseroka Federasyona Komeleyên Ciwanên Sosyalîst GDF, Berfin Polat, BKT'nin Platforma Kedû Demokrasiya Rihayê, İnisiyatîfa Malbatên Pirsûsê û hevşaredara navçeyên Dem Partiyê beşdarî bîranina li baxçeyê navên da Çandêya Amareyê tê li darxistin bûn. Beriya daxuyaniyê ji rêxistina Dem Partiya Pirsûsê ber bi navçeya Çandêya Amareyê ve Meş hat li darxistin. Gelan HBDH bi daxuyaneke nivîskî şehîdên li Pirsûsê bibîranî. Navêrika daxuyanê HBDH bi vî rengê şoreşa Rojava ku îro ji bo rojhilata navê xwedî girîngiyeke mezin e. Di 12 salvegera wê de em vê şoreşê pîroz û silav dikin û dixwazin diyar bikin ku vê şoreşa Rojava ji hemû şoreşên cîhanê re rê nîşanderiyê bike. Desthilatariya faşîst AKP MHP ji destpêka şoreşa Rojava heya roja me ye îro ji bo şoreş werê têkbirin tim polîtikayên xwe yên dagirkirî êrişkarî û dijminatiyê domandin. Hebûna şoreşa Rojava û alaqeya ku vê li gel gelên li herêmê pêk bîne û yên mezintirin desthilatariya Erdogan. Sûsê ciwanên ku ji bo piştgiriya Kobanê çûbûn Pirsûsê ji aliyê faşîzma AKP Daişê ve hatin qetilkirin. Qirkirina Pirsûsê êrişeke lêtî jî têkoşîna hevpariya gelên Kurdistan û Tirkiyeyê. Her wa qetilkirina ciwanên internasyonalîst weke destpêkirina êrişên li dijî Bakurê Kurdistan, Rojava û herêmên parastina yên medyayê tê pejirandin. Sekna Sûsê ciwanên ku hatine qetilkirin têkoşîna me ya şoreşa yekbûyî de riya me ronî dike. Em weke tevgera şoreşa yekbûyî li ciyan û li gel gerilayên xwe, li bajaran li gel milîseyên xwe û li zindana li gel hevriyên xwe em ê li dijî faşîzmê şer bikin û xeyala Sûsê ciwanan pêk bînin û heya dawiyê xwedî li şoreşa Rojava derbikevin. Ji bo hilweşandina desthilatariya faşîst AKP MHP em ê hemû derfetên xwe seferber bikin. Roj roja birêxistinbûna li dijî faşîzmê û kombûna li dora ala şoreşa yekbûyî ye.
Cenaze girtiye 30 salan Mehmet Ali Yaşar'la Amede hat ve şartın girtiye bina ve Mehmet Ali Yaşar yeku heftu çar rojberya infaza xoya 30 salan tamam bike jigirtike girtiye tipatea meletiye hatı bu berdan diyazdi hitirmeye de Finlandiya'ya jiyana xoji desta. Pişti karubarın otopsiye yen cenaze Yaşa ebna xoşiya penci hareketi bu cenaze duh bişev anin bajarevi Amede. Cenaze Yaşa da saatin serisi bedel Gorostara Yeriköy Aravçıya Rezana Amede hat ve şartın. Yelek nünere sazi dezgeh partiyen siyasi ve rekstinin sivil encivaki malbat u hizmen Yaşa tevli merasıma cenaze yapın. Piştik vacibeyen oli hatın bir cihanin Yaşa bir duruşmeyen şehit namırın hat ve şartın. Hevsörke komaliye yekittiği çandu piştevani ve alikariye yabı malbatın hizmete hizmen xoyed derguşa şaristane de undakirine meyader Mehmet Emin Kılıç pişti merasıma ve şartıra cenazeye ahvi dazanı ku devleti 30 salın hevdide bağveke sistematik Mehmet Ali Yaşa katil bike u bilevgir ku de encam attişten hatine kirin iru tevli cenazeye yaşadı bin. Malbata Yaşa mala şineya liceyan şindani. Dayıken açtığı bertek nişani PDK gureli ber erişen Türkiye'nin serherama Kurdistan'a vedikedan ungutun ey barzanı şiar be dama ev kesen tu pere hıyanet ediki de dayıken ku iru tu hıyanet ediki te rızgar bikin. و پرتشت که مازن و که ماسه که شرمزار رو رشیج بو بارزانی و که افرو که دیه ترک سر آخا بارزانی با بلا برای و یه کردل رخی و با بلا دور و با دی و چه ترک دور خیتوانا است شرمزارت کم تر رو رشد کم تان حالتت کم کرده هر چه پارچه کردستانی دست خود دت یک رابن سر خو همل بارزانی رابن بینه بارزانی خواب زفر نعللتا والله دیتا بن پیکن دیسا کردی تدریخن والله هاش خواه والله دیتا بن پیکن والله دیسا دایکت کردستان دیتا تدریخن مسعود بارزانی از گلتم خواهشیار بکه تر کی داره شاشکا تیاسور کی داره شرم نکی خود بارزانی بلا زمان داعشی تنی ویدت بچه بخ نه هنگو گلی کرد نبا داعشی ده هنگو هجا و جهودا فاتساند با Hevsevkeden Partiye İstanbul'e Murat Kalmazgut, Helvesta PDK, Helvesta Hıyanetkar u Hevkariye. Hevsevke Reksita Partiya ve Kebu Demokrasiya gelenden Partiye İstanbul'e Murat Kalmaz, erişeni serbaşur ve erişen dagirkeri penasekir ugut, Hevkariya PDK bi Türkiye'ye ve hıyanete. Türkiye ev devlete ku bi 100 salane duxaze Kurdistan'e dagir bike. Rastiye ke devlet heye ku hebuna Kurdan kabul nake. Ciberviye ke jidema ku erişen bi virengi tenkerin de vivaride jil diji erişen dagirkeri Helvesta PDK eşkere u zelale. Helvesta PDK hıyanetkari u hevkariye. PDK erişen Türkiye'ye bengeh avadike. PDK süce hıyanet li Kurdan dike. Devlet ke din te dest de ser arde ve her roş gundên me bombe dike yani dixwaze ew hereme hûn lê serdestin dagir bike. Hûn jî li hemberî wê yekê pêdeng dimînin û yereke wiha li tu derê cîhanê nehatiye dîtin. PDK çawa çavê xwe li bombebarkirina qadên sivîlan û qetilkirina mirovan me digire. Tirkiye çûye li her deverên Başûrê Kurdistanê qelekol û noxteyên leşkerî ava kiriye. Tirkiye vî cesaretî ji kî digire? Helbet vî cesaretî ji xıyaneta PDK digire. Erdoğan nikare çeteyan bine Türkiye'yi dixwaze bibe li Başûrê Kurdistanê bicih bike. Yani talana ku li Efrîn girê Sipû Serêkaniyê Pêkaniyê dixwaze vê talanê bibe Başûrê Kurdistanê jî û li dijî PKK bide şerkirin. Kalmaz li dijî polîtikaya hevkariya PDK bank li gelê Kurd kir ku dengê xwe derxine û bi têkoşîneke hevpar bersiv bitin dagirkeran. Girtiye adli Abdurrahim Yüksel li girtika tipa teya hejmariye ka rihaye xwe şewtan diye. Hat iddia kirin ku girtiye adli Abdurrahim Yüksel eli girtika tipa teya hejmariye ka
rihayete ragirtin piştî ku xistine hücreya yek kesî xweşewtandiye. Li gorî agahiyên hatine bidestxistin yüksel piştî bi gardiyana re şer kir û xistine hücreya yek kesî duh bi şev xweşewtandiye. Malbat piştî ku rêveberiya girtîgehê li wan geriyaye ji bo yerê agahdar bûne. Hatiyarkirin ku yüksel ji ber sûcê hewl daye bi awayeke bi qasî bikuje 15 sal cezayê hevsê li hatiye birin û ji ber beriya 10 rojan cezayê li hatiye birîn hatiye erêkirin hatibû girtin û girtiyeke adlî bû. Xeteriya jiyaniya yüksel birin nexweşxaneya lêkolîn û perwerdeyê ya Mehmet Akif İnan heye. Kuşka yüksel Gülsüme yüksel jî wiha got. Müdürê ku ji girtîgehê li min geriya got ku birayê te doşek û li hev şewitandire me jî ew birine nexweşxaneyê. Min jî got ev çawa dikare xwe bişewitîne. Têkildarê mijarê hêj agahiyeke baş me newergirtiye. Belê godan jemen û çê nîr û pêşkêşkirin ana xatirê we de baş.